Hei ropeway tura an sakania emine pawin masa ti puitling lawin ti hian da me me a biskut te an zam tir me me ni ti hian hei lungdai chakania sakor hui tu itlang ni tang hian bungrua tam tak tatang hian hei bungrua tam tak thiar chau ania Tune mene sarkari na pam tu la ti han emne sarkar hian a pam tu ni wi om khop mai uyom khop wi om ta ni clear tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai kabuk chawa du sang sang ber kahlan bok chawani ole video masalama khan skywalk le ropeway chungchang boina kal zela SCB 10 charsit an thelu chungchang a viral chiam mai kha kan ti chuak to ania tun tuma chuan thurin tlak tak le serious tak mai corruption case skywalk le ropeway chungchanga thil om dan tlang pui sawizauna mek chang te ne na changa kadon ngai thang na hun kan mang le dona eng poni se ngun tak le uluk taka milongai thak sak chep turin in zawa in ka som masa cheu ani ole ilongai thang corruption case skywalk le ropeway chungchanga thilom dan tlang pui sawizauna atia irregular case number and date SCB case number 3/2023 date 23/06/2023 under section 123B/406/409/420 IPC R/W 11/13 bracket 1 bracket A bracket B and 13 bracket 2 PCH 1988 tinia hi a case number le adete asoina ania he corruption case hi Mizoram mi puite chuan kan hretlang puya he sumchingpen hi Ministry of Tourism Suresh Darshan Division in Eco Adventure Circuit Project 10 sakor mui toitlang chaltlang ropui chip tuirial airfield khopop muifang berotlang muthi durtlang atana sum sanction cheng noi sangkwa jakwa pasari izingami ani thil ti suala pute atia thil ti suala pute hi mi paruk ania pakhatna Captain Satish Pathania ani hi vaiming ani tlat mai heichu ani hi MS Joint Venture NEIP Project Private Limited le Ropeway and Resort Private Limited te bank account na signatory berni in Managing Director Leading Edge Adventure and Air Parks Private Limited ania Mizoram Tourism Development Authority MTDA in Eco Adventure Circuit di mason tura consultant atana alawruat kha ani cheng noi sangkhat zaruk somni point paruk pakua sum teaching pentule MS Joint Venture cheng noi sathum somriat pakua point panga transfer tu ani panina MNYF President le MLA Puroba Romoi roite sangni sompariat atang ni thum hei hi MNF sarkar hunchung ani sangni sompariat atanga sangni somni pathuma tourism minister ni in he sumching pen chungchanga 5th RA bill cheng noi somli panga singli sanga release tu ani he corruption case a hian amuna na tho hi a foundation atana leilaina chau nima se Mizoram Tourism Development Authority inspection report a ero passenger remo material ropeway telin wagdan hi 20% ti ania MLA Puroba Romoi roitein sum a release nen he project sum hi za asamruk pani lai pek chu ania 5th RA bill pe chuak tu MNYF President hi thune ina mangsuala pu ani pathumna ex-minister John Rotluang liana ti ani leta sangni som pathuma changa sangni som pariat inkara tourism minister ania hetilai hi congress sarkar lai kha ani ti kha reta ila Suresh Darshan project sum hi cheng noi za songa pali point bial panga z ahman lo na tura mangin Rajiv Nagar Mami districta tourist lot saknan athune ina amang diklova sarkar dan zomlova cheng noi somriat pakhat point pariat paliman tourism information center aizol chu
cheng noi zan hi songa pakua point bial paruka revisin thunei na mangsual le midang te po an thunei na mangsual tura mala tua pu ani oti khan afia khop maya han soizau te vak pongai lova kan chia thla pop pop mayanga ngun takin in longai thla zel donania palina lalrin dika remrem enterprise tin leta a inrin lo deuh te kha anlo ni mai thei boka inrin deuh te po anlo ni thei tho bok ome palina chuan lalrin dika remrem enterprise pulalrin dika enkol remrem enterprise bank account a hian MS joint venture NEIP project private limited le ROPEWAY and Resort Private Limited enkol tu Captain Satish Pathania hne na changin cheng noi za samthum panga adonga pulalrin dika hian he poisa hi asum fain pumai kalfaria Joseph hne na apek thu soima se pumai kalfaria hian a phathung tini o hetilaya chuan inputon na aom tanak mai pakhatin lo phathung boxi pakhatin chuting khatiang atinanga pakhatin lo phathung ani pangana biak than moi pau tu tourism department a director hlui ati veleta hei hi ROPEWAY and SKYWALK khunlaya tourism department a director hlui tina ni chu ani hi 25 April 2017 atanga ni somthum June sang ni sompakwa khan Mizoram Tourism Development Authority MTDA a secretary mo phurna chel tu ania he project kalpuyan ila hian cheng noi za chu MTDA atanga sumfaya la chuak tu ania Captain Satish Pathania hne na changa cheng noi samruk pariat jasari samni paruk dong tu ani bok ani he project a wakdan nena in millo taka are bil pe chuak tu le hlok puina tel tua pu ni in thunei na mang suale chutianga ti vetura midang te thurol pui tua pu ani bok ani o khatiang kha ani thadu tamayani apoi hle maya kanram mason na tur kanram kan changkang ve na tur kan state changkan ve theina tura roman na zong diklo taka loti tu te ania apoi tak zetani parukna wing commander retire Satish Aparajit tinia an ming thluk te po hi kalam sual deuh mai theya vai ming ani wangin min lo hrethiam ta ula ngai thachun zomang ani hi CEO MS joint venture NEIP project private limited le ROPEWAY and Resort Private Limited ni in he project atana MS joint venture le MTDA te agreement a signatory ania sakor hui toy tlang le chaltlang dur tlanga SKYWALK le ROPEWAY ti chingpen tua pu ani bok ani he kesa complaint thelu tu atia pakhatna lalmuan chana sailo joint secretary MNF general headquarters panina vilal engmoya ex director Mizoram Tourism Department pathumna Zosang Liana deputy SP SCB enquiry officer ania he ho hian complaint an theluta FIR thelu tu kan ti tin khan ai nang reng ome ti chuan case omdan tlang pui ti an leta a case omdan tlang puya kan ngai thale donani point in ron chena pakhatna achunga kan talan to angin Ministry of Tourism Suresh Darshan Division in Eco Adventure Circuit Project 10 sakor hui toy tlang chaltlang ropui chip Tuirial Airfield Khopop Muifang Berotlang Muthi Durtlang atana sum asangson cheng noi sang ko zakwa pasari jinga sum ti chingpen na corruption thu buai ania heng project atana Mizoram Sarkar hna Ministry of Tourism SDS in sum a release chu cheng noi sangli zakwa somnga pathum point pakhat bial first second le last installment ania sakor hui toitlang SKYWALK atan cheng noi zali somriat panga aron peya chaltlang le durtlang SKYWALK atan cheng noi sang ni zali somriat pahni point panga pariat aron pebok ani pahni na civil components del lovin he project adventure components zong hi contractor MS joint venture NEIP private limited le ROPEWAY and Resort Private Limited nena pe kani Ministry of Tourism SDS in asang sonza thi cheng noi sangruk zali somkwa pakwa singruk sangkwa ani pathumna MS joint venture hian subcontractor atan ROPEWAY and Resort Private Limited New Delhi te hi chorin sakor hui toitlang SKYWALK project hi za somni in an khoi mana chaltlang chudurtlang ROPEWAY project hi za somni an khoi boka MTDA engineer te technical assessment atanga alandanin ROPEWAY bika cheng noi samsari pathum point panga pariat man an thoka
skywalk atan cheng noi som pani point pakwa pasari man chia na an thokani he case hi irregular case number and date SCB case number 3/2023 date 2306/2023 under section 120B/406/409/420 IPC RW 11/13 bracket 1 bracket A bracket BN 13 bracket 2 PC Act 1988 ni in IPC section 120B criminal conspiracy kumni IRA lo lungin tan IPC section 406 criminal breach of trust cognizable and non-bailable kum thung thleng lungin tan thei he hi bel thei lo ti na ni mele IPC section 409 criminal breach of trust cognizable and non-bailable dam chung emo kum som thleng lungin tan thei IPC section 420 mi bumna cognizable and non-bailable kum sari thleng lungin tan thei noya case jialu ani atiani case number karon chiar te hi ka chiar dik chia lo mai thei in mi shet thiam na ka nge nani chiar hi a har thin khop maya har sa chung chungin karon chiar ram mani ti kha min lo shet sak turin kan ngen bok chewa he case a inquiry officer hi zo sang liana deputy SP SCB ni in preliminary inquiry number 10/2021 ni somni pathum thlasom pani sang ni somni pakhat ania preliminary inquiry hi ni som thathum sang ni somni pathuma thelu ani case ayo hi vanal shwaya deputy SP SCB ni in charge sheet number le date chu number 2/26 ni somni panga thathum sang ni somni paruk ani Mizoram khopui aizol chenale mason na rotling ti chuan up tu hi chui chuwa thuaya dananga anchung thu rel fel vat hi mi puiten an ngak hlel hle ole khami chin kha ania tun trum kan topic chu anamai lo hle maya kan ram ro lo rel to tu te na hian chulamin athik thu chiat zia alan tir ta ni in ka shebera ke chuan achan chu state day of prayer ra khan ram ro rel tu lal ber hawin chunglam thil ti theina in au thatoa khovel mi te riat thiam phak rual ani lo kha thil kha AR son chung chang po ani kha chunglam thil ti theina ni ti in CM in asoilom lomani kha pathian tri tak tu te tong trai chan na nat zia alo lang ta zel ani ber hi ko thuneina ani ta han soi zui vak tur om lovin ka sia mizo pali le namdang pani an nia apoi hle mai ti mai lo chu soi tur awang ta kan ram hason na dal tu te lo veng him tu tur berin hetiang thil an ti du ni si chuan mason ngai na awang don mangte apoi vong ani ber mai tun huna sarkar kan shon mek te kota omni sila kan ti vong mai ni hi ania chau hian mi puiten rin na kan ngata hetiang zela an kal chho zela ni chuan an pe chung chu kan rama ro min rel sakmol ro se buk na dikte e ruk lo in tiam ngam tha kan ram shoi tu te kan va chuang thar tak chewem in ro rel dan hian chunglam mit no te khoi tlatani in chet boy in ti boy ngai mi alovin sual a hailan sakzel chewni in ka sia ole khami chin kha lo ni le phot mai te se clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mu dan le ngai dan te minlo talan sakle turin in khongai na kange ne like comment le share te tin min subscribe lo poi minu subscribe thau turin in chan puina kangen tak meu ani